May kading balang metong kaya katamo, at inyang kanya-kanyang panigapo, ang ini kaniting misa, makanyantang King Diyos, manigapo. Gaganakan ko kitang milabasang Domingo, itang kadwang misa king sentro, itang pasado alas 9, ining bunsong kapatid ng ima, idang Belen, migtext siya kanako, ban kanita mo, ipayabot na, kitang oras ay ita, ining kapatid na rima, idang waning, matindi ang sakit panamdaman. At iya mismo, inyawad na, nung maliharing i-text, na ako ning bunsong kapatid ang magbante, ban panyawad panalangin. Mapaliharing kitang oras ay ita magmisa ko, at tinggap kaya ining message na ning dara, idang Belen, ning bunsong kapatid ng ima. Antiko niya namang abasa at makanyang kabang magmisa, ayabe king pangadi, ining darang masakit. Nakupen, kabudabalo kung ining mismong masakit, yang mig-request na i-text da ko ban kanita, pabalo mo ka na kung kitang oras ito, mangagayak yung sakit apanamdaman, ining dara. At maragula bagay, pagpasalamat ni, ating grasyang may pagkalob, at may paldan niya ining dara, kitang oras ito, mila ko itang panamdamang sakit. At na bengi, balang muli ko bali, nung yaman Lunes, Martis, lilipatan niya kayong kasumagin ng bali, ng darang masakit. At makanyan niyang king makoy na pinandit, pinray over. At kay ba't dakining pangadi, kasi balo ko, may papatudto din ng dara, king sobrang sakit panamdamana. Dakining pangadi, sana itang kabiyangin na ito, o karing balang bengin ng pinandit, masakit siya, panamdaman ng dara, di na niyang pamikatago ng apong ginuban kanita, makatudtod, makapagpainawa. At first time kong ikit na, kaya pa man mayaring may papagkwento, may beautiful eyes siya ng darat, makinggan ko niyang binuisit po, tabi sana kang painawa. At ako pa man mila ko, ikit kayang migpiyakin ng dara at metodtod. Answered prayer, ining ikit kong misan pang binyan ng apong ginuna, pakibat kayo ng panigapo, masana, kitang kabiyang ito, na bengi, makatutod yung masalisin ng darang masakit. At ako pa man mila ko, ikit ko ng may kibat siyang apong gino, kening kanakong panigapo. Masala king ebanghelyo, nanumang oras ing apong ginuustong yang lepitan, sigurado yang makibat, karing kaya katamong kayadwanan. Iba't siya king sinagoging gino, pisyagnet, kinalat, penaral ing may pabalita, at dakal king sinagoga, agyangal doon na paning sabat, siguradong may bulalaging kayang kaya pan at kayo pa yan, ating may pagkaluban ng grasya, at may pakibatan ng karilang panigapo. At anyang taglos siyang ginuking bali ng Simon, disnaning masakiting katwangan ng babaeng Simon, mata siya lagnat. At anyang sinabi diya kang Jesus, iya mismo lepitani, king pagkeran, at inutos na king lagnat ing lakwani, ing babaeng, ay katwangan ng babaeng Simon. At kanita mo rin, likwani ning lagnat, at agad-agad may katalaka diya, at sinilibyano pa. Naman mo may kaduling malapit siya Pedro, king Gino, anya ining katwangan ng babaeng Simon, amata sa lagnat, disnan na king bali, ing kabud, payabod na king Ginong masakit ya, at ya mismo lepitane, king pagkeran, at pepakayap ne. Uling mababanggit mo naman king ebanghelyo, niyang lalbog niya mo yung aldo, dakalapang miyaniwang taong makisakit, ding midala king Gino, at anyang tumpak no ring gamat na king metong at metong kinayap langan. Kaya ni papakit ng masala ng ebanghelyo, aliwa mo naman din taong makalapit king Gino. Aliwa mo naman din taong malapit king Gino, hanggang ino kilala, akabud dinapit kayo. Manusig king panigapo,
pagkalob ng grasyang pakayap, ban mo niya kapaldanan karing masakit, alinapit da kaya, o may kadya mismo, inglinapit, kawangis kening depatana, kening katwangan ng babaeng Simon. Pero beto nga patutua, papakit na pa ng Ebanghelyo, niyang kabukasan, muntay kintahimik kalugal, at kabut penintundering da kalatao, at hatagpande, at edane buring mako, ingino, pisyag ng kailangan mo naman ipanaral kayong may pabalita, king kayarian ng Diyos, karing aliwang balen, at kini papakit na ning Gino. Aliwa mo yung lalapitan da, ding taong maniga po, at magparalampu kaya. Nunaya mismo, kawangis ting katwang babae ng Simon, karing miyaliwang lugal, may mamunta, at yung mismong linapit pa, karing ating paniga po, at makanyang menusig, karing taong magparalampu. Paganakat, panagkat naniting kapag masusyan, king Diyos ta magparalampu, gustong ating paniga po. Nanupin kayang paniga po ning balang metong kaya katamong ene. Sundo kining kwento ko, kining darang pintalan na bengi. Kambiyaning pamilya, paniga po minasana. King lugod at pakalulo ng Diyos, nakamta ng dangwaning ingrasyang pakayap. Itulot na siya ng Diyos, hindi na pang pamigatagon. Ining sakit ng panamdaman, bukod kitang akwa na siyang api bata. Sana migit kanita, ipakayapa niya. Ikit kung mi panusig na nitang kanakong panigapo na bengi, anyang akit ke at bayo lakwan ni Dara manyaman, matudtud, at may kapagpainawa. Sana ka rin datang pangaldo makanita mo rin. Ban kanita, bigay yung kayang katawan, mina, payat, at sana makanyan mo naman mikagana king kayang pamamangan. Pero ikit kung metong sana makasawop kayo, nabigay kasi bayo may patutudin ng Dara, abiro ke. Kabisa, ilipat kay kening kwarto mo itang kanakong standi. Anya kasi mag-birthday kong 50, niyang 2020, at lula ring standing may biya ka na ako. Anya nitang metong miyuliya. At king sala, pero uling pila ng beses may katadwa, linubing danom king bali, anya makaangating gamit king bali. At apan sigang kining standi ketang pika dining hall mi, makatumpak king metong pitumpakan, bankante mabasa, anyang lumipat ko king kasumangit king kwarto ng Dara, makanita king aga na ka, ban kanita paramdam ko kayo, na ang diyang kapamilatan na sana ng standi, akit na yung makatalakat king kayang kwarto, lalo na't makakasulya ko. Ang timawaring bala mo, bantiyan yining Dara, migit lalo na, iparamdam kaya na, agyang alako ka rin, kapamilatan ng standi, panamdaman itang kakong pangayatsyo, at ang tike mawaring pangadi, lalo na po tang panamdaman itang matinding sakit, king kayang atsyan. At nandin bayo ko mako, bayo alasing kuning abak, may paintagon makagising na ima, sa sadyan itang imalan na inuli kong marinat at pipyan. Penabilin ko kaya, na ilipat siya itang kanakong letrato, itang standi, king kwarto ng Dara. At sana itang mo man, makasawupya naman ban kanita, panamdamaning at syuko, ang yang alako, ban kanita, may paldan niya, ketang sakit ng panamdaman. Iti mekad metong yang simpleng paniga po, pero balo kung makanita ka importante kening darang masakit, amargula bagay, nung ketang oras sa manamdami niyang sakit, at mayapaning apong Gino, na ining kanakong standi, magpaganakana, at syuko ketang kwarto, babantin ke, pangadike, at sana makanyang tanggap grasyang pakayap, idangwaning, at makanyang sanang mipaldan, kumayap. Nung nanumaning panigapuyo, kalupananing panigapong ini, simple mang panigapo, pero sana makaibiyak kapaldanan kening darang masakit. Agkatanda kayong hining, iyarap tamo king Diyos yung kaya katang panigapo, lalo na't ining pabakaliyamanong kanakong sidya, metong yang paganaka, metong yang managkat, king Diyos ta magparalampo, ustong ating panigapo.
nung makananong dakal lang linapit king Ginoo, king sinagoga mekad, king kayang pamanaral, ang ganan niyang muli king bali ng Simon, at disnaning malagnat, mata sa lagnat, ining katwangan ng babaeng Simon na kayang pepakayapan, at midyan pang pamikatago ng agad-agad yang mekatalakad at mekapagsilbi. At mong dakal pang taong masakit, at milapit king Ginoo, lalbog niya yung aldo, pepakayapan ng aning Ginoo. Kambiyan anita pisyag na pang kailangan niyang mamamunta karing aliwang lugal, bani panaral ning may pabalita, ning kayaryanan ning Diyos, maging karing aliwang balen. Makanya nang gaman king salukuyang panahon, makanya nang papasyag ning gining kapag nasana, naitamong ating panigapo, kaya tamo magparalampo. At pailalam tamo king kaburihan ning Diyos, ing kaya doon ning balang metong kaya katamo, kaniting dake ning misa, yarap ing kaya katang panigapo king Diyos, at agkatana-kataniting kapag masusyan king Diyos ta magparalampo ustong ating panigapo. At nasa kiyang pupusan ning kanakong darakeng umilya, kaniting kawatasan ng among kingadleng acrostic panigapo para king kaya katang misa kete king radyo. Pamanyal pantaya king Diyos, pakikuanan tamong biyayan, adwaning grasya ng maula, paulining kapanayan, ng ating pamangailangan, king masakit akabilyan, king Diyos yang sukat lapitan, banipasyag ing kapurian, gunyati at mamaralan, agpangking kayang kaburian, atang alang sigurado, kaya pana at kayo pa yan. Pakibat na pagkalubna, kailangan iting panayan, umetang magparalampo, kaya nakatamo, payalian. Adwaning kaswapana, ning indutat patulunan, ing Virgen de los Remedios, ing induning kapaldanan tulaning kapampangan, manano na siya ng nanumaning kaya katamong panigapo, ngini kambiyan ng Maria, ing Virgen de los Remedios, makanyang tamong manigapo, king Ginoo, ing Santo Cristo del Perdon, i Caridad. Bankambering pamilya at pakamalan, king grasyang ipagkaloob ng Diyos, king kaya katamong pamagparalampo, mi pakibatan, ing kaya katamong panigapo.